Öz bilimindi tekşerip gör. Japonya'nın akça birdigi kандай? Aynek emniden casallat. Niderlandiya'nın borbor şahrı. Çıngiz Han kaysı kılımdırda yaşagan? Kaysı darıya ekvatordu iki çoğu kesimi tut. Kişinekey ayımdar çağırmasının avtoru. Michigan, Bull, basıp жазуучу станокту kim ойлоп тапкан? Şantar araldары кайсы өлкөгө карайт? Bir yardta kança santimetr var? Kosmos sözün ilimge kim kirgizgen? Balkan Yarımaralı жердин kaysı bölümünde жайгашкан? Симон Кулчукмуров эң алгач кайсыл фильмде роль ойногон? Жоғытып албоо үчүн каналга катталып, комбурону басып коюңуз.